Umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gukurikirana gahunda zigiye zitandukanye za Goodresh TV n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Akaba hari amakuru mugiye kwizwa na Latifa Umutesi. Na amakuru agiye kwibanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente asanga ibihugu bya Afurika bikwiye kurushaho gufatanya ndetse no gukoresha neza amahirwe menshi y'iterambere bifite kugira ngo uyu mugabane urusheho kwihuta mu iterambere. Naho mu bandi makuru twabateguriye, guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda Edouard Ngirente yijeje abagize inteko ishinga amategeko ku musaruro w'ubuhinzi w'iki gihembwe utanga icyizere cyo kuzagabanya izamuka ry'ibiciro ku masoko ku buryo by'u Rwanda rwatumizaga hanze bizagabanuka. Naho mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, muri Kenya urukiko rukuru rwo muri iki gihugu rwatesheje agaciro itegeko rya Perezida William Ruto ryo gukata ku mushahara mbumbe wa buri mukozi wa leta amafaranga angana n'1.5% kugira ngo ashyirwe muri gahunda yo gufasha abaturage kubona inzu zijyanye n'ubushobozi bwabo. Nongeye kubahereza ikaze mu makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente asanga ibihugu bya Afurika bikwiye kurushaho gufatanya ndetse no gukoresha neza amahirwe menshi y'iterambere bifite kugira ngo uyu mugabane urusheho kwihuta mu iterambere. Ibi Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yabigaragarije kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ihuriro ry'ubukungu ryatangijwe n'Ubufaransa riri kubera i Kigali. Reka tubyumve ku buryo burambuye na Nicole Nyirabahanuzi. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente asanga ibihugu bya Afurika bikwiye kurushaho gufatanya ndetse no gukoresha neza amahirwe menshi y'iterambere bifite kugira ngo uyu mugabane urusheho kwihuta mu iterambere. Ibi Minisitiri w'Intebe yabigaragaje kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ihuriro ry'ubukungu ryatangijwe n'Ubufaransa riri kubera i Kigali. Ubucuruzi ni umwe mu mirimo ihurirwaho n'abaturage benshi hirya no hino muri Afurika. Nubwo bimeze bityo ariko impuguke zihuriza ku kuba ubu bucuruzi bukiri hasi cyane, bityo rero ntibubyarire inyungu Abanyafurika nk'uko byagaragajwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente mu nama y'ihuriro ry'ubukungu riri kubera i Kigali. Afurika niwo mugabane utuwe ahanini n'urubyiruko. Urubyiruko rero rukavuga ko yari amahirwe rutagomba gupfusha ubusa. Dr. Edouard Ngirente yerekana ko urubyiruko rwa Afurika rukwiye kwitabwaho kugira ngo ruyifashe gutera imbere. Uwatangije itsinda ry'impuguke mu bukungu mu Bufaransa Jean Hervé Lorenzi wasanga hari n'ibindi by'ibanze Afurika igomba kwitaho kugira ngo iterambere ryayo rishoboke. Abitabiriye iri huriro ry'ubukungu kandi bagomba no kuganira ku ngamba zafasha Afurika by'umwihariko guhangana n'ibibazo byugarije isi bikomeje guhungabanya ubukungu bw'abayituye. Amahuriro nk'aya ahanini ategurwa mu rwego rwo gufasha by'umwihariko urubyiruko rwa Afurika kugerageza kwihangira imirimo ndetse bakanakangurirwa gushakira ibisubizo ibibazo by'ingutu byugarije Afurika. Nicole Nyirabahanuzi, Goodresh TV. Nicole harakoze cyane. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Banki nkuru y'u Rwanda BNR, guverineri wayo Edouard Ngirente yijeje abagize inteko ishinga amategeko ku musaruro w'ubuhinzi w'iki gihembwe utanga icyizere cyo kugabanya izamuka ry'ibiciro ku masoko ku buryo by'u Rwanda rwatumizaga hanze bizagabanuka. Ibi yabigarutseho ubwo yagezaga raporo y'ibikorwa bya Banki nkuru y'u Rwanda ku badepite ndetse n'abasenateri n'ingamba zihari mu kuzamura ubukungu bw'igihugu muri rusange. Turacyari kumwe na Nicole. Guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda Edouard Ngirente yijeje abagize inteko ishinga amategeko ko umusaruro w'ubuhinzi w'iki gihembwe utanga icyizere cyo kuzagabanya izamuka ry'ibiciro ku masoko ku buryo by'u Rwanda rwatumizaga hanze bizagabanuka. Yabigarutseho ubwo yagezaga raporo y'ibikorwa bya Banki nkuru y'u Rwanda ku badepite ndetse n'abasenateri n'ingamba zihari mu kuzamura ubukungu bw'igihugu muri rusange. Raporo guverineri wa Banki nkuru y'u Rwanda Edouard Ngirente yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko ikubiyemo ishusho y'ubukungu bw'igihugu uko bwifashe mu mwaka wa 2022-2023. Edouard Ngirente yagaragaje ko nubwo ubukungu bwifashe nabi ku isi kubera ahanini ibibazo birimo intambara ya Ukraine n'Uburusiya, icyorezo cya COVID-19 ndetse n'imihindagurikire y'ikirere, ubukungu bw'u Rwanda bwo butahungabanye. Ibyo rero bikaba bigaragazwa n'ubwiyongere bw'umusaruro mbumbe ku kigero kingana n'8.1% mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023 waturutse ahanini ku rwego rwa serivisi. Ariko icyo twishimira ni uko mu myaka ibiri ishize ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kuzamuka ku gipimo gishimishije. Nk'uko mubibona uyu mwaka dutangiraho raporo 2022-2023 nanone bwazamutse hejuru y'8% nk'uko byari byagenze mu mwaka wabanjirije. So kubera ibibazo rero byari byabaye muri inflation mu kazi kacu ka banki nkuru y'igihugu, byari ngombwa ko dufata ibyemezo byunganira ibindi byafatwaga na leta n'ibifatwa ku rwego mpuzamahanga kugira ngo dushobore gusubiza iyi inflation hasi.
amafaranga abantu biguriza amabanki yiyongereye cyane muri iki gihe tutangamo raporo inguzanyo inshyashya zazamutse 37.2%. Iyi raporo kandi iragaragaza ibyo Banki Nkuru y'u Rwanda yagezeho mu gushyira mu bikorwa intego zayo zo guharanira ukudahindagurika kw'ibiciro ndetse no kutajegajega urwego rw'imari. Ni mu gihe ariko urwego rw'ubuhinzi rwari kugira uruhare rukomeye mu kugabanya ibiciro ku isoko mu bihe byose by'umwaka ushize bitatanze umusaruro bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basabye ko haba ingamba zihariye zashyirwa mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda, harimo inguzanyo zihariye ku baturage ku buryo byabafasha guhinga kinyamwuga. Ku bijyanye n'ubuhinzi bwo ngira ngo ni ikibazo rusange twese dufatanyiriza hamwe gushakisha igisubizo, ko hari gahunda yari hari y'ubuhinzi bushingiye ku kuhira ku buryo abantu bashobora guhinga muri sezo zose. Ngira ngo hacyarimo ikibazo mu byagiye bitera ibiciro kuzamuka, inflation, usanga ari urwego rwa agriculture, aho usanga abari muri agriculture bafitemo wenda bahuye n'ibibazo by'ibihe by'izuba. Hari nkashaka kubaza neza support irimo yabitangwa n'igihugu ku buryo wenda cyane nka interest rate, guhabwa inguzanyo abari muri agriculture bakaba babona amafaranga bitabahenze cyane kugira ngo bagire motivation yo gukora akazi kugira ngo in the end tuzongere tugaruke ku murongo ubukungu bwacu ikibazo cy'ibiciro twe twagihashye. Kuri Guverineri John Rwangombwa ngo raporo z'inzego zishinzwe ubuhinzi zigaragaza ko umusaruro wabwo uziyongera kubera imbaraga leta yashyizemo. Nibwo bwa mbere tumaze sezo enye zose umusaruro w'ubuhinzi utaba mwiza, guhera sezo A 2022, sezo B, sezo A y'umwaka, sezo B y'umwaka, zose ntabwo zagenze neza kubera ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Ibi rero byagize ingaruka nini cyane ku inflation y'ibiribwa nk'uko mubibona hano 41.8%. Ubwo ni ku mpuzandengo y'umwaka wose kwamwe byatumbagiye birenga 58%. Ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'u Rwanda butangaje ibi mu gihe abaturage bari bamaze iminsi bagaragaza izamuka ry'ibiciro ku masoko ndetse bakanasaba ko leta yagira icyo ikora kugira ngo iki kibazo gikemuke. Nicole Nyirabuhanuzi, Goodrich TV. Nicole Nyirabuhanuzi arakoze cyane ku nkuru tugejejeho. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Inama nkuru y'igihugu yita ku bantu bafite ubumuga ivuga ko muri iki cyumweru bazasura ibikorwa bigiye bitandukanye birimo ibyorohereza abafite ubumuga guhabwa service. Ibi byatangajwe mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa mbere tariki 27 Ugushyingo uyu mwaka, aho cyateguraga umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga wa buri mwaka tariki ya 3 Ukuboza. Turi kumwe na Nkundiye Eric Beritra. Inama nkuru y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD yagaragaje ko muri iki cyumweru bagiye gusura ibikorwa bitandukanye mu gihugu bifasha abafite ubumuga. Ibi byatangajwe kuri uyu wa 27 Ugushyingo 2023 mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga uzizizwa ku itariki ya 3 Ukuboza 2023. Uyu ni Ndayisaba Emmanuel, umunyabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, uvuga ko muri iki cyumweru bazasura bakanagera ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye by'abantu bafite ubumuga. Ngira ngo muzi ko uyu ni umunsi wa tariki 3 za buri kwezi k'Ukuboza buri mwaka. Rero inama y'igihugu y'abafite ubumuga buri gihe ifatanyije n'izindi nzego bitegura uriya munsi kandi ikawizihiza. Insanganyamatsiko bayibabwiye ni dufatanye n'abantu bafite ubumuga tugere ku ntego z'iterambere rirambye. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Twasanze uretse ko n'umuryango w'abibumbye ari cyo washakaga ariko wabiteganyije, ariko natwe iyo tumaze kugeraho byinshi cyane bijyanye no kwesa ziriya ntego z'iterambere rirambye. Ngira ngo rero hari byinshi byakozwe ndetse kandi n'inzego zitandukanye. Nibyo rero twishimira mu kuzihiza iyi sabukuru kuko ni byinshi. Aha rero uretse no kureba ziriya SDG zonyine gusa, zizo zonyine
tuzanareba n'iriya gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma yacu imaze kugerwaho. Ikindi nuko kuri uyu mwanya nashimira dushimira turere uruhare dufite mu guteza imbere imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga, kuko basigaye bakora ibikorwa byinshi cyane ndetse bakanabishyira mu mihigo yabo ya buri mwaka. Ndayisaba akomeza ashimira inzego zitandukanye za leta mu kwita no gutanga serivisi nziza ku bafite ubumuga nubwo ngo hakiri ibitaranozwa neza. Nkaraje turayishimira. Urambere mu bipimo yasohoraga ntabwo byaba biri byo bafite ubumuga. Ntabwo twaragaragaje rero mu gihe ibipimo mufata byihuse bikomeze bikabura abanyarwanda n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Uriya kuba babikora kuri rwose biradushimisha, kandi n'ibyo babona n'ubundi nibyo biri ariko serivisi ko zitangwa rero haracyarimo nyine icyuho. NCPD yafashije abantu bafite ubumuga gukora imirimo ibyara inyungu nk'uko Ndayisaba akomeza abisobanura. Ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga burahari, nahoze mbabwira ku bijyanye n'amakoperative uburyo abantu tubigisha imyuga imwe bitewe n'ubumuga bafite ndetse banihitiyemo, byarangira tukaba ibikoresho by'ibanze bagahanga imirimo. Ingengo y'imari tugeza mu karere bifashisha bajya mu makoperative n'uturere tukongeramo andi mafaranga. Imishinga twagiye dukora abantu bakaba bayikoreraho, umwe akaba yakwakorera ku giti cyiwe cyangwa ari koperative. Ibintu byarabaye tunyuze amafaranga muri sako, hari benshi babonye inkunga. Ayo mafaranga yo twatanze icyo gihe 50% yabaga ari inkunga, andi 50% ukayishyura ngo tukwigishe no gukorana n'ibigo by'imari. Buri mwaka tariki ya 3 Ukuboza hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga. Kuri iyi nshuro uzizihirizwa mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti dufatanye n'abantu bafite ubumuga tugere ku ntego zirambye. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV i Kigali. Nkundiye Eric Bertrand harakoze cyane. Dukomeje n'andi makuru, reka twerekeze mu karere ka Gatsibo, aho aka karere kagaragaje ibikorwa katangiye gukora kandi bigikomeje mu minsi 16 y'ubukangurambaga bwo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo ushinzwe kurengera umwana Sebatware Clement yavuze ko iyi minsi igera kuri 16 mpuzamahanga yo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina yizihizwa ku isi yose, aho iyo no mwaka ifite insanganyamatsiko igira iti dufatanye dukumire ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Umukozi w'akarere ka Gatsibo ushinzwe kurengera umwana Sebatware Clement yavuze ko iyi minsi 16 mpuzamahanga yo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina yizihizwa ku isi yose, ndetse kandi inafite insanganyamatsiko yo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kurengera umwana w'umukobwa. Mu kiganiro Sebatware yatanze yavuze ko akarere katangiye ubukangurambaga kuwa 6 tariki 25 Ugushyingo uyu mwaka mu murenge wa Nyagihanga, ndetse kandi ko urugamba rwo guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rukomeje. Yongeyeho ko kandi bafite gahunda yo kuganira n'abanyeshuri mu bigo by'amashuri hagamijwe gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, by'umwihariko inda ziterwa abangavu. Aho yagize ati tuzajya mu bigo by'amashuri bitandukanye byo mu karere kacu, aho hari ibiganiro dufite kuwa 5 kandi cyitwa tuganire mwari. Tuzaganira n'abakobwa bonyine, abakobwa bari hagati y'imyaka 12 kugera ku myaka 19, aho twatoranyije abana 150 b'abakobwa. Tuzaganira nabo bikaba bizabera mu murenge wa Kiramuruzi mu kigo cy'urubyiruko. Muri iyi minsi 16 kandi hateganyijwemo ibikorwa birimo gutanga ubutumwa kuri iyi minsi 16 mu nteko z'abaturage ziba kuwa 2, gutanga serivisi z'ubuzima ku bahohotewe, gufasha bahohotewe gusubira mu buzima busanzwe, irushanwa ry'umupira w'amaguru ndetse n'irushanwa mu baturage ryo gusubiza ibibazo ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amarushanwa yombi azaba arimo ibihembo ku bakoze neza. Ibi bikorwa byose bizarangirana n'ubukangurambaga ku itariki ya 10 Ukuboza. Ariko Sebatware yibutsa ko gahunda yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yo izagumaho.
Mu karere ka Gatsibo n'ubwo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rimaze kugabanuka haracyagaragara abana bahohoterwa. Imibare igaragaza ko kuva muri Nyakanga umwaka wa 2023 kugera muri uku Gushyingo hamaze gusambanywa abana bagera kuri 16. Byitezwe ko ubukangurambaga buzatanga umusaruro mu guhindura imyumvire no kwigisha abantu ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina binyuze mu bikorwa bitandukanye by'ubukangurambaga. Latifa Umutesi, Goodrich TV. Mu nama nyunguranabitekerezo yahurije hamwe abafatanyabikorwa bagiye batandukanye ku bijyanye n'umurage ndangamuco udafatika bavuze ko bagomba gusigasira uyu muco. Reka tubyumve ku buryo burambuye na Nkundiye Eric Beritra. Mu nama nyunguranabitekerezo yahurije hamwe abafatanyabikorwa batandukanye mu bijyanye n'umurage ndangamuco udafatika bavuze ko ngo bagomba gusigasira uyu muco. Muganga Rutanga rw'amaboko Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda, umushakashatsi akaba n'inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire, arasobanura umurage w'ibifatika n'ibidafatika byaranze umuco nyarwanda. Hari umurage w'ibifatika nk'ibyo dushobora kubona, tuvuge iyo bavuze ingoro y'ubwami uragenda ukayibona, ariko iyo bavuze kubandwa ni igitekerezo, ni ihame ry'imyemerere y'abanyarwanda, guterekera, kuraguza, imihango yakorwaga, tuvuge umuhango w'umuganura, mwahoze mubona bavuga ku nzira z'ubwiru, inzira y'umuganura, inzira y'ishora, buri bintu byose byagiraga inzira binyuramo, umuyoboro, uburyo cyo wakwita nko mu gifaransa approche, ariko sinzi ko bigerayo nabwo. Fata inzira nko mu Kinyarwanda, kuko utanyuze mu nzira ntiwagera aho ugomba kugera. Niba uko umuganura ukorwa n'icyo wabaga ugamijwe, hari inzira inyurwamo kugira ngo ugere kuri nyirizina y'umuganura n'icyo wabaga ugamije. Ibyo ni umurage w'ibidafatika. Nk'umuhanga nanone wize iby'imbonezabitekerezo, filozofiya n'amateka n'umuco by'abanyarwanda, by'umwihariko n'ubukerarugendo bushingiye ku muco, kagira n'umwihariko mu by'ubuzima bwo mu mutwe bushingiye ku mitekerereze. Mu bushakashatsi twakoze kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe, yagaragaje yuko ahanini ibidafatika nibyo byaremye ibifatika. Tutitaye ku bidafatika, ibifatika bidupfana ubusa. Mwahoze mwumva bavuga. Mutangana Steven, umukozi wa Minisitiri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ushinzwe kubungabunga umurage, avuga ko umurage udafatika u Rwanda ruwufite kandi ukungahaye cyane, ko ibyatoranyijwe ku rwego rw'igihugu bizajya bishyikirizwa n'urwego rwa UNESCO kugira ngo nayo ibisuzume. Uwo murage udafatika rero nk'uko n'abandi mu bindi bihugu by'isi bawugira, n'u Rwanda rurawufite ndetse uranakungahaye. Niba mubizi ko neza, u Rwanda rwagize uruhare mu kwemeza cyangwa se no mu ntangiriro gushyiraho inyandiko y'amasezerano mpuzamahanga ajyanye n'uwo murage ndangamuco udafatika, amasezerano ya UNESCO yashyizweho muri 2003. U Rwanda rwayashyizeho umukono ubu hashize imyaka 10. Ariko n'uyu mwaka hazakorwa urundi rutonde rwagutse, abantu bagiye mu turere twose bongere bakora ubushakashatsi, kandi ni n'igikorwa dufatanyije na UNESCO n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Albert Mutesa, umunyabanga mukuru wa komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO, avuga ko hafashijwe imishinga 2 irimo gufasha abashakashatsi kubungabunga umurage udafatika, cyane cyane amateka yaranze ubwami. Ibitekerezo tuyinonosora. Akaba rero hari n'indi mishinga 2 UNESCO yateye inkunga muri gahunda yayo bita participation program. Ni ahantu UNESCO ibicishije muri komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO
itanga inkunga ku bantu ku bigo. Hano rero harimo imishinga ibiri irangiye yo muri iyo porogaramu iheruka ijyanye nanone n'umurage udafatika, cyane cyane ni ku mateka yaranze amateka yaranze ubwami, yaranze mbese ibintu nk'ibikingi, ahantu hatandukanye umuntu ashobora kuba yabona muri iki gihugu haranga ayo mateka. Hakaba rero n'undi mushinga nanone twateye inkunga yo kugira ngo iriya mize yacu y'i Butare bayishyire ku rwego rwo kugira ngo umuntu abe yayisura mu buryo navuga ngo digital, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kugeza ubu muri uyu mwaka wa 2023 habaruwe hanandikishwa ku rwego rw'igihugu umurage w'ifatika n'ibidafatika, ari byo intore, agaseke, ingoma, umuganura n'imigongo. Ariko ngo muri uyu mwaka hazakorwa ubundi bushakashatsi kugira ngo handikwe n'ibindi. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV i Kigali. Twerekeje mu karere ka Kayonza ku kigo nderabuzima cya Mukarange hatangirijwe icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana ndetse n'ubw'umubyeyi, aho ku rwego rw'akarere rwa Kayonza kuri uyu 27 Ugushyingo uyu mwaka umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yasabye ababyeyi guha umwana uburere buhagije ndetse kandi bakanamenya guhereza umwana ibitamugenewe, bagomba kurushaho kubahiriza inama bahabwa ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Ku kigo nderabuzima cya Mukarange hatangirijwe icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana ku rwego rw'akarere ka Kayonza kuri 27 Ugushyingo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Hararimana Jean Damascene yasabye ababyeyi kwita ku buzima bw'umwana, aho birinda guha umwana ibitamugenewe, aho bagomba kurushaho kubahiriza inama bahabwa n'abajyanama b'ubuzima. Yakomeje asaba ababyeyi kwitabira iki gikorwa kuko ari ingenzi ku mubyeyi no ku mwana, aho yibukije ababyeyi birengagiza iyi gahunda ko igihe kigeze ngo nabo bayitabire. Aho yagize ati igihe kirageze ngo wa mubyeyi wanze kwipimisha tumuhwiture. Icyo tubasaba no kugira ngo mudufashe ndetse n'abatabasha kwitabirira iyi gahunda tubafashe nabo bazi. Bamwe mu babyeyi bazanye abana babo muri iyi gahunda bavuga ko ari gahunda nziza ifasha abana mu mikurire yabo, bagasaba ababyeyi bagenzi babo batitabira gahunda zose zigenewe umwana n'umubyeyi kuzubahiriza uko bikwiye. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gahini Dr Ngabire Nkunda Philippe yavuze ko muri iki gikorwa ngarukamwaka hegerwa ababyeyi n'abana, aho hibandwa cyane cyane ku bana bacikanwe inkingo ndetse kandi hakanatangwa vitamine n'ibindi. Yaboneyeho kandi gushishikariza buri wese bireba kwitabira. Biteganyijwe ko muri iki cyumweru hazakorwa ibikorwa bitandukanye birimo gukingira abana bacikirije inkingo, gutanga vitamine A, gutanga ibinini by'inzoka, gupima abana bari munsi y'imyaka 5 imikurire, gutanga ongera intungamubiri ndetse no kuboneza urubyaro. Muri iki cyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana kandi hazatangwa vitamine A ku bana 584 bari hagati y'amezi 6 na 11, 26,611 bari hagati y'amezi 12 na 59. Hanatangwe kandi ibindi binini by'inzoka ku bana 53,108 bari hagati y'imyaka 5 na 15 ndetse n'abafite imyaka 16 kuzamura bangana n'ibihumbi 122 na 27 bo mu bigo nderabuzima bikorana n'ibitaro bya Gahini, ari by'ikigo nderabuzima cya Mukarange, Nyakabungo, Gahini, Buhabwa, Rukara ndetse n'ikindi kigo nderabuzima cya Ryamanyoni. Latifa Umutesi, Goodrich TV. Abaciye akenge bahamya ko turi mu kinyejana cy'ibitangaza gusa. Kuva ku ikoranabuhanga n'iby'ubuhanga buharaze biboneye ijisho nk'inzu z'imiturirwa, zabizije biryiza ifutamye n'izisirimutse mu bugeni bucanzemo n'ibirabagirana, maze aho ukandagije ikirenge hose ku mapave y'imideli iconze ukwayo kumerwa unemeza ko cyari ikimenyetso simusiga gihamya ko mu myaka 15 Star Exterior Innovation imaze ibayeho yakoze ibitangaza mu kurimbisha herambitse ibiganza hose. Iyi yagiye kure mu gukora no kurimbisha amapave y'ubudasa, ibyo kuyasasa gukora no kugurisha inzugi zisirimutse, kurimbisha amazu no gufindafinda ubusitani burangaza buteye
imboni bose niwo muhamagaro wa 5-star exterior innovation muri iyi si y'abantu batangaje. Ikindi gitangaje kuri 5-star exterior innovation ni uko iyo baguhaye amapave akameneka utarayakoresha ako kanya bagukorera igitangaza cyo kuguha ayandi y'ubuntu. Dukorera mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda wadusanga Kimironko ku muhanda wa Controle Technique, mu Burundi ukadusanga Bujumbura Sanike hafi ya Savonor. Ushaka ko tugusira utavuye aho uri waduhamagara kuri 0785566044 cyangwa 0787723056. Mega Travel and Tourist Limited, igisubizo kubifuza kujya Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu kuko Mega amaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kuba ari mu Rwanda, i Goma ndetse na Bukavu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788317622 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu wa3.goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe batura Rwanda, nimvuga impamba y'ubusirimu mu myambarire ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafitiye imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2. Wadusanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etage ya 3, umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782531357. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga magana ukabura amagara mazima?
ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56. Hereza ikaze muri amakuru twabateguriye kuri no mugoroba na makuru mukomeje gukurikira kuri Good Rich TV. Tukaba twerekeye amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho duhereye muri Kenya. Urukiko rukuru rwo muri iki gihugu rwatesheje agaciro itegeko rya perezida w'iki gihugu, Perezida William Ruto, ryo gukata umushahara mbumbe wa buri mukozi amafaranga angana na 1.5% kugira ngo ashyirwe muri gahunda yo gufasha abaturage kubona inzu zijyanye n'ubushobozi bwabo. Ni byinshi biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubyumve ku buryo tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tujye guhera muri Kenya. Urukiko rukuru rwo muri Kenya rwatesheje agaciro itegeko rya Perezida William Ruto ryo gukata ku mushahara mbumbe wa buri mukozi wa leta amafaranga 1.5% kugira ngo ashyirwe muri gahunda yo gufasha abaturage kubona inzu zijyanye n'ubushobozi bwabo. Iyo gahunda yatangiye muri Nyakanga 2023, gusa ntiyavuzweho rumwe n'abanyakenya kuko hari abavugaga ko ari umutwaro ku bakozi, kandi byatumye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga wanategura imyigaragambyo igamije kubyamagana. Iki kibazo cyagejejwe mu rukiko n'abarimo senateri Okia Omutata barusaba gutesha agaciro iryo tegeko rya Perezida William Ruto. Nyuma y'ubusesenguzi kuri 28 Ugushyingo 2023, abacamanza barwo batatu barimo Lawrence Mugambi, Christine Meoli na David Majanja batangaje ko ritubahiriza itegeko nshinga kandi rivangura abakozi mu gihe abatari abakozi ba leta badakatwa. Uwo mwanzuro wasomwe na Majanja avuga ko gukatwa ku bantu bari mu kazi ari ibintu bizwi, bityo ko biba binjiza mu bundi buryo bivangura kandi bidashyira mu gaciro, ndetse ko nta shingiro bifite kandi binyuranije n'itegeko nshinga. Leta yahise ishyiraho iminsi 45 yo guhagarika igikorwa cyo gukata umushahara w'abakozi amafaranga y'inzu kuko ngo binyuranije n'itegeko nshinga. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Sierra Leone. Abaturage ba Sierra Leone batangiye gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'imvururu zikomeye zabaye muri iki gihugu ziturutse ku mirwano hagati y'ingabo za leta n'abashinjwaga gushaka guhirika ubutegetsi. Nyuma y'uko agahenge kagarutse, guverinoma yoroheje ingamba yari yarashyizeho zirimo amasaha ntarengwa yo kuba abantu bavuye mu muhanda yari yarashyizweho guhera ku itariki ya 26 Ugushyingo 2023. Abo muri Freetown ku cyumweru mu masaha ya mu gitondo, abantu batahise bamenyekana bagabye igiteraho abasirikare baba mu murwa mukuru wa Freetown batangira kurasa bafungura abanyururu, bituma abo basirikare nabo batangira kwirwanaho, ari naho haturutse urufaya rw'amasasu rwumvikanye muri uwo mujyi. Umuvugizi w'igisirikare Koloneli Issa Bangura yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko abasirikare bagera kuri 13 basize ubuzima, abandi 8 bagakomereka. Gusa ubu hakaba hari gushakishwa babigizemo uruhare kugira ngo bafatwe baryozwe ibyo bakoze. Guhera kuwa mbere, amabwiriza ajyanye n'umukwabo udasanzwe yarorohejwe kuko abantu basabwa kuba bari mu ngo zabo guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo, kugeza ubwo hazatangwa andi mabwiriza mashya. Kuri ubu ubuzima bwongeye kugaruka mu mujyi wa Freetown, ibikorwa byose byari byahagaze bimwe birafungurwa, bitandukanye nuko mbere nta muntu watemberaga. Ku rundi ruhande ariko amashuri yo ntarafungurwa ndetse n'amaduka amwe namwe yakomeje gufungwa nk'uko byatangajwe na RFI. Abacuruzi bamwe bavuze ko bafite ubwoba bwo guhita batangira gufungura amaduka kugira ngo badasahurwa ibicuruzwa byabo, kuko kuri bo ubuyobozi bwa Sierra Leone ngo budashobora gusubiza ibintu mu buryo neza. Ni mu gihe kandi abo muri Sierra Leone bakomeje gushaka ababa baragize uruhare muri ibyo bitero, aho hanashyizweho igihembo cya $2.5 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ku uzatanga amakuru y'ahari abagize uruhare muri ibyo bitero,
ndetse hakaba hari n'ibindi bihembo ku baba bazi hari abari bafunzwe batorotse. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze ku ntambara ya Israel na Hamas. Umutwe wa Hamas na leta ya Israel byemeranije kongera igihe cy'agahenge igisirikare cy'iki gihugu cyatanze binyuze mu guhagarika ibitero muri ako gace ka Gaza. Ni icyemezo cyatangajwe na leta ya Qatar imaze iminsi ari umuhuza hagati ya Israel n'uyu mutwe wa Hamas wo muri Palestine. Icyo cyemezo kandi kikaba cyafashwe nyuma y'uko agahenge katanzwe n'igisirikare kagombaga kuba karangiye kuwa mbere tariki ya 27 Ugushyingo 2023. Impande zombi zemeranijwe ko aka gahenge k'iminsi ine kagomba kongerwaho indi minsi 2 izarangira kuri ya 29 Ugushyingo 2023. Kongera igihe aka gahenge kagombaga kumara bikaba bigamije korohereza Hamas kurekura abantu yafashe bugwate ubwo yagabaga igitero kuri Israel, ndetse na leta ya Israel korohereza abanyapalestine imaze igihe yarafunze. Nubwo bimeze bityo ariko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko yiteguye gusubukura ibitero kuri Gaza mu gihe cyose aka gahenge kaba karangiye. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Tuyizere Leonce harakoze cyane. Ndujije ku musozo w'aya makuru twe twabateguriye kuri no mugoroba. Nshimira na LANDRY NIYONIZIGIYE wadufashije ku buhanga bw'ibyuma, mwabanye nanjye Latifa Umutesi. Bifurije gukomeza gukurikirana gahunda zigiye zitandukanye za Goodrich TV. Mugire umugoroba mwiza, Imana ibarinde.